15 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази ноҳияи Дарвоз бинои хуштарҳу замонавии гимназияи рақами 1 барои хонандагони болояқатро ифтитоҳ намуданд. бинои муҳташами таълимӣ сеошона буда дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст барои беҳтар гардидани сатҳу сифати таълим ва донишомӯзии хонандагон сохта шудааст. иншоот дар масоҳати 2160 метри мураббаъ бунёд ёфта барои 840 нафар хонанда пешбинӣ гардидааст. дар гимназия беш аз 50 нафар омӯзгори соҳибтахассус кору фаъолият менамояд. дар гоҳи нави маърифат аз 28 синфхонаи муҷаҳҳази фанӣ аз ҷумла биология, химия, физика, математика, синфхонаҳои компютерӣ, робототехника, зеҳни сунъӣ, китобхонаву толори барҳавои хониш, уҷраҳои корӣ барои омӯзгорону кормандони муассиса ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. бинои муассисаи таълимӣ ҳамчунин дорои ошхона бо 80 ҷой буда толори маҷлисии он бо санъати баланд ва шароиту имконоти муосир бунёд ёфтааст. толор дорои 220 ҷои нишаст буда барои гузарондани ҳамоишу чорабиниҳои фарҳангӣ мувофиқ мебошад. маҷлисгоҳи гимназия бо мизу курсии босифат ва дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин буда бо санъати миллии меъморӣ оро ёфтааст. таълим дар ин боргоҳи маърифат бо забонҳои тоҷикӣ ва русию англисӣ дар асоси барномаҳои давлатии таълимии соҳавӣ ба роҳ монда шудааст. назорату идораи таълими хонандагон дар гимназия дар асоси барномаҳои иттилоотӣ ба роҳ монда шуда дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон беназир дониста мешавад. дар ин даргоҳи маърифат ба омӯзиши фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳи зиёд равона гардида синфхонаҳои фанӣ дар доираи татбиқи ҳадафҳои 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 бо тамоми лавозимоту айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. ба хотири рушди намудҳои гуногуни варзиш дар гимназия толори алоҳидаи варзишӣ бунёд ёфта он барои навъҳои гуногуни варзиш аз ҷумла волейболу баскетбол ва футбол пешбинӣ гардидааст. ҳамчунин дар назди бинои таълимӣ майдони алоҳидаи футбол ташкил гардидааст ки барои гузарондани тамринҳои гуногун мусоид мебошад. корҳои сохтмонӣ дар бинои зебои таълимӣ моҳи октябри соли 2022 оғоз ёфта бо ҷалби мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мактаби сохташавандаи Бадахшон аз рӯи лоиҳаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Кохи Сафед бо риояи санъати хоси меъмории миллию аврупоӣ ба анҷом расидааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншоот барои боз ҳам такмил додани дониш ва рушди истеъдоду маҳорати хонандагони болояқати ноҳияи Дарвоз имконияти хоб фароҳам омад. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззам миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки ба мо ҷавонону наврасон чунин шароитҳои хубро барои таҳсил фароҳам овардааст. дар ҳақиқат дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва инчунин дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат ба мо ҷавонон беандоза зиёд мебошанд ва мо ҷавонон ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои пешвои миллат дониши худро сайқал дода забонҳои хориҷиро ҳамчун забони давлатӣ омӯзем ва дар оянда ба ватани худ содиқона хизмат намоем. миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат мерасонам ки барои мо хонандагон чунин мактаби наву замонавӣ бо синфхонаҳои барҳаво, ошхонаҳои замонавӣ, китобхонаҳои тамоми адабиётҳо, адабиёти тоҷик ва адабиёти ҷаҳон барои мо сохта ба истифода додаанд. ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои муаззам мо хонандагони гимназия ваъда медиҳем ки гимназияро бо баҳои хубу аъло хатм намуда ба донишгоҳу донишкадаҳои олӣ дохил шуда дар оянда ба халқу миллати хеш содиқона ва софдилона хизмат мерасонем. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити замонавии таълиму тарбияи насли наврас дар бинои нави таълимӣ барои баланд бардоштани савияи дониши хонандагон ба масъулон маслиҳатҳои муфид доданд. даргоҳи маърифат дорои шабакаи мустақили гармидиҳӣ буда тариқи он синфхонаҳо дар фасли сармо гарм нигоҳ дошта мешаванд. бунёд ва ба истифода супоридани бинои зебову муҳташами таълимӣ дар маркази ноҳияи Дарвоз ин идомаи мантиқии сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва бо ин роҳ беҳтар намудани сатҳу сифати таҳсилот, ҷорӣ кардани усулҳои замонавии таълим ва тарбияи хонандагони болоёқат дар роҳияи илмомӯзӣ ва ватандӯстӣ мебошад.
سرور دولت محترم امام علی رحمان افتتاح گیمنازیا را تحفه ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان برای اهل معارف ناحیه درواز در عرفه سال نو خوانش ارزیابی کرده، آموزگاران را به بهتر نمودن صفت تعلیم و تربیت در ضمیر خوانندگان بیدار ساختن احساس وطن دوستی و خویشتن‌شناسی، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن خلق و مقدسات ملی و به راه ماندن رابطه زیج با پدر و مادران هدایت کردند. آموزگاران در نوبت خود به غمخوری‌های بی‌نظیر سرور معارف پرور مملکت اظهار منتداری نموده، ابراز داشتند که با فراهم گردیدن چنین شرایط معاصر در تعلیم و تربیت خوانندگان در روحیه وطن دوستی و خویشتن‌شناسی سهم بیشتر خواهند گذاشت. برای ما آموزگاران همین گیمنازیا یک روزهای خرسندی و خاطرمان به حساب می رود که یک گیمنازیای بی‌نظیر برای ما ساخته و به استفاده داده شده است و ما جواباً به همه دستگیری های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سعی و کوشش میکنیم که خوانندگان را در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی تربیت نموده آنها را از همه نوگانی های دنیا با خبر سازیم. گیمنازیایی که ساخته به استفاده داده‌اند خیلی شرایط های خوب و معاصر را دارا است و ما جواباً به همه دستگیری های پیشوای معظم ملت سعی و کوشش میکنیم که خوانندگان را در روحیه وطن دوستی و میهن پرستی تربیت نماییم. جوانان ناحیه درواز بسیار از پیشوای معظم ملت منتدار هستیم. دائما کوشش می‌نماییم که جوابگوی همین یعنی مهنت‌های پیشوای معظم ملت باشیم. 20 ساله آخر در جمهوری تاجیکستان 20 ساله علم و فن‌های دقیق اعلان کرده شده است. دانشگاه ما در همکاری با تکنوپارک ناحیه درواز در این ساحه تحقیقات‌های زیاد به انجام رسانیده ایستاده است. این زمان تحقیقاتی که ما در دانشگاه این زمان با همراهی دانشجویان مشغول هستیم، این ساختمان ماده‌های خرد حجمی میکرو و نانو برای در آینده استفاده بودن در سیستم های سنسوری پیش بینی شده است. ما می‌خواهیم که در آینده خوانندگان این گیمنازیا را به دانشگاه خود جلب کرده در لابراتوری های خود با آنها علم و فن زمانوی بیاموزانیم و در آینده آنها به خلق و ملت خود خدمت رسانند. در ناحیه درواز عین حال 48 مؤسسه تعلیمی از جمله 28 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 6 مؤسسه تحصیلات اساسی و 14 مؤسسه تحصیلات ابتدایی فعالیت دارد که در آنها بیش از 4200 نفر به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده، 607 نفر آموزگار به نسل نورس درس می‌آموزد. در زمان صاحب استقلالی در ناحیه درواز در دایره تطبیق هدفهای سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان 6 مؤسسه تعلیمی ساخته به استفاده داده شده است که در این تدبیر سازنده سهم صاحبکاران وطنی نظررس می باشد.